Ka National People's Party NPP Giant Hills kalapan pau ya kajing ngongo bat ai kublai ketpang ya ke Sorkar MDA2 kabalalam kemat daun Menteri Rangba Konrad K Sangma ban sedang ya ke Rukomti Dewyong da ka start sayan ya ke scientific mining yau Dewyong ban Menteri Kam Ningkong ha kejela ha sarang kam coal mine bendi hati East Giant Hills District. Ya kini ke kamti Dewyong thmai lapli pajba da Menteri Rangba ke Jelau Konrad K Sangma ha ka khanyo terik leber ling ba ka video conferencing. Habakren Shakilat pathai kuboru MLA ke Jawai bat State President ka NPYF mawailat Miki Shila ulaong nadu balakang ya ke jikti Dewyong haus nem ahjar khatsau kalak tak bahaya ka yok ka kuat bat kalat ka mai jakpo jong kidong shong shnong kerilum jaintia kibashania ha ka kam Dewyong. Ulaong ru bagajing tray shitom jong ke Sorkar MDA ha u arajar khat khandai lala banweng ya ka jingkhang ti Dewyong thliu khnai batna kaliang ka ying bishar bahakli du ka Supreme Court kalabtha ban sedang da ka start sayan kaliang jong ini wa kwa ikut wa chimi ni ka bu ka wa e kublai yo Chief Minister wa emburom yong bat kam jole ya ka Sorkar yong ka kam da TV wa nin ga sngi wa de yo u sedang biang sacisin kamu ada TVP ada buat monong rim ya first scientific mining block hai hapo bendi hati East Giant Hill District. Dan kamu ada pai jadian kejak dan kamu chip house nem menchua house nem arjar katsu ke jingban no yang ke NGT ya ke jingti mo yang hapo ke rilum jantia yang dan yui kat won ke jingta ya ka yo kokot yong ki nong chong chnong yong ka rilom jain dia yong I kam wala TV de yo I to waro ki wa directly la ne indirectly ki wa chania naka kam khayi mo yong te langba ka jing kre chutom yong ka ni ka Sorkar yo I adin ka jing job house nem arjar kan khindi de ye no u lift ya ka ni ka ban naka Supreme Court te Henry tang wala TV wa to hiti por onga Supreme Court wa to wa ucha hiuti omoyong tangwa ucha diuti kam ga juko ri te nado itu por hi ne liang nyong government de yarap ko yakini ki land owner ki mine owner ki em ya ka thau moyong ki wo yarap ye penbiang ki kot ki sla yo ya apply ya ka mining plan ki yong ki kat kam ga juko kat ni te ne liang yong Sorkar de yarap bat kam jo le snyau e kublai ya ka Ministry of Coal ko wa da yarap lang bat kam jo le wada yoi wada pas ki ya ki lately kini ki mining plan bat kam jo le ki dang kat dang bon teli ki wada apply kate ki wa ngai skemi ha kini ki si ko dawan ki wada yo cho cho u pelai ya kini ki mining plan tada kini ki pelai ya kini ki mining dengan ngai skemo wo ki nong chong chnong yang rilom jain tia bat ka state yong ibro yo nang ku cho cho ka kamai ka kaji kam jo man hakipor tu menchua te bat kam jo le nga api lo ya ki perlok ki wa em ya ki diki getting ya ki diki thau moyong te ki la nga pencelur ya ki wa wan chakmat wa apply ya ki niki ya ki kot kisla lengba ka ni scientific mining te khnang wa ka kam lai ka kaji le ulai go chakmat bat kam jo le kamariang yong I le uman go wa yai ne khnang kham tam ya ketika environment la ne ketika mariang ko bah ko miet ne benta ko penting yo I wada wan le tengah ri ni kenten sa chisen nga pan pawo ya ka jing e khublei ko khru ya ka Sorkar hi bat kham tam ha ka jing elam yong Chief Minister wa emburom yong I usar Konrad K Sangma ni ko nang ko ki ka thong yong ko government to wo yarap yo pai ba tang Henry heju ipor la ikam ko Sorkar habi le upar khat nei benta yong mariang te ho ketika concern lene ka tohi ketika jing chutom yang pajba te kamar yuluti langba kini ki mining plan ko dio kan ni te nei bha chikat tu waro chikat tu impem sedang ye kini ke scientific mining te putih bahai hado kan mon tengah yuluti ada jing yo ye kini ki leteli kat tu wan u ya luti wan ke I wa kamon u ye ni u tholat u yara boni ye kini ki small mod land owners kini ki mine owners te daw perchang na galiang yung Sorkar kam na do dewan to ka thong yung I to yarap ye ki te daw explore so I ki possibility de wo ya kalam ni wa ka ministry mo ministry le kam jo wa dal to di wa cha galan
claim the bo ya kejingma ya ki tuki minors bat kam jo le ya kamariang le to em galat dau tho chu i galat ne kan ta wirat ya ki ba em ya ki kian ki thau